Ka Tamasa Amur Falcon Festival Arja Apusau, Balapilong da ka Eastern Ribhoi Tourism and Environment Development, ha ka Jingatrelang bat ka Tirso Valley Wildlife Protection Society, kabala sedang nadu ka nyauterik minta ubenai kalapoy no syakabakut, hapedeng ka jing ipho ipieng, ringkat ka jing yakop Miss bat Mr. Amur Falcon Arja Apusau. Kumun syukdaw hangni, ba ka jing temu jong ka ERTED, ban pinlong ya katay kata masa, kalong ban pinpaw perthe ya ki jat sim kebet, bala tip kum ki Amur Falcon, ki bajuan man usnem haki benai risau, hakathain tirso bat umru hari boy district, bat kum juru, ban pin priang ya ka kubor ban yada ya ki, bat ka jingwan jeng kitay ki jat sim, da ki lakteli kalap pinlong ya ki babon ki pajba, ban net sakhi ya kitay ki jat sim, ki baju hair hakapor janmiet ban min step. Nolor ke jingwan shimbinta jo ki nongruai baper ha ka tega tamasa na pinsyong shidru da ka jing yakop Miss bat Mr. Amur Falcon Arja Apusau bala shimbinta ru de ki khun Samla na kathain Eastern Ribhoi bat ha ka tega jing yakop ka Samla Deiphibanri Mynsong bat usamla Pynthymmai Sylliang kilayo abanra e kana Miss bat Mr. Amur Falcon Arja Apusau. Cool with you, and I'll do you right like I'm supposed to do. Give you love back to back, day with you, give you that deja vu. Suki, Suki, ako Ïaka, kapit yapi, daki kali, naman nga diba pide. I invite the winners from the guys also to please take the stage, three of you. Please give them all a big round of applause. Why not?